Bizde şeriatımız boyunca üylengende ayal zatına karata mildet, ayal zatının küyesine karata mildetler var. Misal bizde alıp barasak erkek üylengenden keyin ayalga karata 3 mildeti var erkektin. Birinci ayaldın tamak aşı, jatakanası, kiyim keçe. Demek 3 nerse menen ayal zatın kamsızdaş gerek erkek. Kiyim keçe degende oşal ne? Kiye turgan kiyimler üşüye turgan, oşa elin arasında öte jupun olup kalbay turgan ne? Kiyimlerdi kiyiş gerek. Tamak aşı. Tamak aşı degende misалы bizde adır tamaşa eretinde aytkanda күндө ет алып бере албасаң дагы картошка менен багаласыңбы? Ошондой бир жашоо болуш керек. Анан жатакана, үй сөзсүз түрдө болуш керек. Мына бизде кыргызда сөз бар го, катын алсаң отун ал деп. Ошол себептен бир эркек үйлөнөрдөн мурда үйдүн шартын караш керек. Үйдүн шартын караш керек. Үй жылуураак болуш керек. Ошо жуунуп тарана турган жери болуш керек. Ошондуктан не? Бул эркектин милдети ошол экен. Ondan keyin Peygamberin daha bir hadisinde keledi. "Ad-dunya kulluha mata'un ve hayru mata'id dunya al-mar'a salihah." Bu dünyanın bit bardığında bir жақшы bir nimet deydi. Oşol жақшы baylık. Oşolun arasında en жақшы baylık bu saliha жақшы ayal deydi. Saliha жақшы ayal deydi. Eğer de ayalım жақшы olursa ne bizde ne deydi? Jakana karat dep koyup bu her yerde. Oşonduktan biz ayaldı da жақшы karашыбыз керек ekan. Ondan keyin bizde 4 nerse baktılılıktan degen söz var şeriatında. 4 nerse bu baktılılıklarga kiret deydi. Oşonun birincisi жақшы ayal, ikincisi kenen üy, jaşayıp turgan üy, üçüncüsü жақшы koşuna, dördüncüsü жақшы mine turgan uloo. Demek 4 nerse bu baktılılıktan dep eseptelet. Yemi eliset görüngüzler. Eğer de ayalın жақшы olsa senin manayındagı jarık, manayındagı açık jüröt da ayak jerde. Ertemine ketkeningde jılmayıp жақшы manay menen uzatsa, keçinde жақшы manay menen tosup alsa, eğer erteminen çıkkanda bugün uyda produktlar jok, produkt alıp bersen kelbe, et jok anan tigi jok dep turup ele sen köңүңdү çöktürüp turup çıkarsa keç-keçen köңүң çöküp jüröt da keçinde kelgende kanday işledin emes, produkt alıp geldin mi dep tursa bayağı jerde. Mına buldarım özünçe bu baktılılıktan eseptelbey kalat da anda. Hem oşonlar teskersi 4 nerse bu baktısızlıktan deydi. Oşonun bir ölçüm ne? Jaman koşuna, ikincisi jaman ayal, üçüncüsü tar üy, anan jaman uloo deydi. Mine turan uloonun jamanı. Hem eliset görülü. Eğer koşundan naçar bolu turan bolsa anda da jaşoo kıyın bolot da. Misal Peygamber jaşoonu karasaňızlar, köçege çyksa koşunası taştap ketken bolot. Peygamberimiz ne? Oşonu atlap turup ötüp ketedi. Oşo jıldırıp koyup ötüp ketedi. Oşonda bir gün jok. Karasa oşol koşuna ayal eken da. Bayağı evrey ayal eken. Ana oşol bugün taştandı jok bul nege jok dep turup kirse deydi. Jaş balası orup жаткан eken deydi. Oşol jerde Peygamber kirip bugün күндө siz men bayqap attım ele bugün körünbödüňiz dep kirip Allah'tan soraşıp karasa balası orup жаткан eken. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dep koysaň men özüm şafaatımı alayın dese enesini karayt jana bala. Enesi karap turup oşul Muhammed'in aytkanyn kaytalagyn bolamyn deydi da bayağı jerde. Oşendi Peygamberimizin ne münözü menen bayağı jerde ne bayağı balanın ayaldın balası dindi kabul aladı. Müslüman bolup turup andan keyin o dünya uzap ketet. Mına tuganda. Peygamberimizin nesi eken bul? Жақшы münözden oşol koşuna ayaldın dagın jüregi jiwigen eken. Anan üydün da kenen bolusu. Üydün da kenen bolusu bol ne? Baktılılıktan eken. Sebe oşol konak kelgende bilesizler şeriat boyunca. Eğer ayal gelse erkek arılaşpay ayaldı ayal tosuş gerek. Eğer erkek gelse erkekti erkek tosuş gerek. Bayağı jerde. Misalı Peygamberimizin vaktında Hazreti Abu Bakr üyünde jok eken. Oşonda ziyaratga bir neçe kişiler kelgen eken, anan Asma bint Abu Bakr. Oşol jerde makul dep kirgizdi deydi. Kirip bayaklar köpke oturup kaldı keyin Abu Bakr kelip turip ayak kıjalat boldu deydi. Oşondan keyin Peygamberimiz ne dedi? Eğer de kimiňerdin
үйүңөрдө ошол аял менен кошо 1-2 киши бол болсо кирбегиле бир чоочун башка бирөөнүн үйүнө деп туруп пайгамбарыбыз тыюу салган да. Мына туугандар. Айша энебиз дагы кээде бул баягы аялдардын ролу да бул жашоодо. Айша энебиз дагы кээде пайгамбар менен жашап туруп анча-мынча иштерди, анча-мынча эркектерге тиешелүү маселелерди көргөн да. Эркектерге түз айтыштан уялып, аялдарды чакырып туруп, эгер мындай маселе болсо, ушундай кылгыла деп туруп, Айша энебиз аялдар аркылуу дагы эмне эркектерге кээ бир маселени үйрөткөн экен. Кени пайгамбардын аялы, эркектер келгиле, пайгамбар мындай кылат эле, тигиндей кылат эле деп айта албайт да баягы жерде. Ошо аялдарды чакырып туруп, пайгамбар мындай болсо, тигиндей кылат, тигиндей болсо мындай кылат деп туруп, кээ бир шариаттагы маселелерди Айша энебиз үйрөткөн экен.